Inkuru ibabaje yatugezeho mu gitondo cyashize tariki 17 z'ukwa 12 2024, aho umwana w'umukobwa wiga Kanshigari, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyarugenge, yabyaye umwana amujugunya muri toilette. Yaje gufatwa n'inzego za polisi ndetse na RIB, aho bari kugerageza gusenya iyo toilette ngo babe batabara uwo mwana. Gusa ku bw'amahirwe make basanze umwana yarangije kwitaba Imana. Byabaye mu gitondo mu mudugudu wa Biryogo hafi no kwa Nyiranuma. Twongeye kubasuza abakunzi muteze amatwi BV Media TV. Nk'uko bisanzwe tukaba tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye. Mugenzi wanjye yabanyuriyemo